is the people around you if you are not ungakamemukeli uNkulunkulu. So nangisuka lapho I remember I cried tears because nganginelibhabhalazi ngicetha kunatha ngalelo langa. So from there uNkulunkulu wangenela umusa, but secondly fast forward ngoba sikhathi side waphinze futhi uNkulunkulu wangendela umusa wangitshela ukuthi yini leyekelwako yini le phathwako kule journey, because I remember very well kusashunyayelwa lo umfundisi asashumayela ngengisemusho wakhuluma amagama bekufundiswa ngalesinye isihloko kulenye indzawo lesikhuluma about the cost of discipleship. Waphinze futhi nangakusasa wakhuluma about paying the price. Washo was there is a price to pay kulolu hambo, of which noma ngabe kukhona lokukhona eceleni ngifuna ukuyekele because that is the price that we have to pay. So it has been a wonderful journey. Sesinemalanga manje ngiyamanga lothi ngibukala ngathi angasinziswa. So usethwele uNkulunkulu up to this far kusemnanzi impilo yebungcweleke vele uNkulunkulu uyasifundisa yona. We know ukuthi wonke ebunakakhuluma ukhuluma ngayo ukuthi uyayiphila. But la kimi ngiphila mbamba. Amen. 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 Thank you, my brother. May you please give him a round of applause. Amen. Umfowethu ke bengasho ukuthi usinzisiwe bese ngibekisa. But bazalwane, I think we all see how beautiful it is to be in Christ. Umfowethu ngeke kubona ukuthi wake wabanjwa libhabhalazi uyambona lusuleke kwane. Yabo ukuthi inceke yangosi. Amen. My sister, I'd also like to give you the opportunity. You briefly tell us your name and surname. Are you saved? And if you are, you testify about your walk with Christ. And if you are not, would you like to receive Christ as your Lord and Savior? Amen. Amen. Yes, ngiyamthanda Jesu inkosi namsenzisi impilo yami. Unfortunately for me angibuyike angeke ngisho ukuthi ngibuya ekhaya lebelikholo ekhaya lebelikholo, but then lebe bangifundisa nje imvo ngaNkulunkulu. So ngathi I think I was in form 2 mangimukela Jesu ngasithatha lesinqumo sokuthi ngimende inkosi namsenzisi impilo yami, and ever since that day angamboni lo ngalinganiswa naye. He's been with me through a lot. Kuneng lebe ngakubala but uNkulunkulu carried me through. Wangisita wangibuyela in everything. I'm a bit nervous, so angingizinganze kakhulu. Yabonga. Amen. Please give her a round of applause. Thank you so much, sis. So akusithi sonke lesikhulele emakhaya akholako, but it is important we take the decision. I'd also again like to give an opportunity to each junior youth. Now udasitshela ukuthi Jesu uyamthanda noma akamthandi, wamemukela noma akamemukelanga, and her name, and maybe briefly testify about Christ. Amen. Ngiyanibingelela bazalwane egameni lika Jesu. Amen. My name is Sinethemba Mazibuko. I am saved. Amen. And I love the Lord. I was saved long time ago when I was very young, and all I can say is that it's been good, Kambana Jesu, and it's not easy, yes, but with him it becomes easier. Thank you. Amen. Please give her a round of applause. Amen. With Christ, everything is easier. Amen. Ngidawucela kunika namakwebu naye udasitshela kafishane ubufakazi lanabo ngoKristu nekuthi Jesu wamemukela yini. Amen. Ngiyabingelela bonke abazalwane egameni likaJesu. Amen. Ngizinzisiwe ngingumntwana kaNkulunkulu. Sengingogo ngisinziswa ngingumakoti. Ngasinziswa la idolobheni eMbabane. Kwakushunyayelwa ivangeli kunabomake abashumayela ivangeli. La eMbabane bomake Hadzebe niyamathi nabomake Dladla. Sasuka ke nathi ema-office kunaleti inkonzo tathi shisa kakhulu.
saya kuleti inkonzo sasiya nje siyigroup sisuke em17 siyekhona lehlot kasi ngangakasinziswa sasifika nje sifike sikhonde sihambe kodwa labalinye nje ilanga sasilapha kaNdunankulu. I think it's 1982 noma 83 angisakhumbuli kahle lapho khona livi laNkulunkulu layihlaba inhlitiyo yami ngasinziswa ngamamukela Jesu ngasiphakamisa sandla ngamamukela kanti futhi kutaba netimvuselelo khona la eAssembly bas invite ke ukuthi ngoba ngathi nangisinziswe edolobheni bathi uyakhetha nje ukuthi uya kuliphi isondo lapha ungakhonda khona uNkulunkulu isondo lelikhuluma ngaJesu losinzisa umuntu seta ke nami ngiyeta sihamba sasiyigroup nje lasasisindiswe edolobheni nami ngiyeta eMbabane lisondo liselapha ngenhla ngazi kwakushumayela babedonda lapho ngafika khona abazalwane ngamukela emandla kaMoya Ingcwele ngimkhondile uNkulunkulu endleleni bekungasiko mnanzi akusimnanzi endleleni na umkhonda uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi Jesu uyagcinana kunetinto letivelako ngimdzala nyalo ngengogo kodwa uNkulunkulu uhambe nami kwaze kwabala angamboni endleleni angishiya noma betikhona tinto letikhona endleleni letivelako tigodzi netintsaba kuphuphukela tivele tinto endleleni ngalenye ilanga utibute lothi uyachubeka yini naNkulunkulu noma uchubeke kodwa nawe emukele emandla kaMoya Ingcwele kunalento lekhuluma la ngekhathi ukuthi wena ngeke uhlale la ukhondwa kungako ke bazalwane ngigugile nyalo ngingogo nginebatukulu ngifike la ngisede batukulu kodwa namhla senginebatukulu lo Jesu uhambe nami endleleni wangigcina kwaze kwabala kunengakhulu lengakusho ngaJesu kunengi but ke ngoba sikhathi vela kusiso sethu kungako nje ngike ngakhuluma kuleli viki leliphele ngalesine abantu labasha nabangicela ngasini abantu labasha mbathane emandla kaMoya Ingcwele ngoba emandla ngiyo la kugcina kwendleleni ngiyo la kwentela uvukelwe ingamkabu yekumfuna uNkulunkulu ngetikhathi tonke noma simo siyabita noma asibiti kodwa lento ivuka lengekhathi uthi phela wena ubhekelela uyakhona inkosi emsinsini. Amen. Young people, let us hold on firmly onto Christ. Ngidawucela kupha babe Mavimbela naye kafishane will introduce himself and maybe kafishane give a testimony on his walk with Christ. Amen. Ngiyanivisela namba zalona egameni lenkosi. Amen. Babe Mavimbela utalwa ke khale liphasi kakhulu lekaluhle kwebhunye nasekhabo make esiphoqosini nakhona kwakumadini angibati ke batali bambakanye kanye bebaphila but ngizina ngivuke emehlo ngakhanze sebehlukana kadzeni sekuyimpi nekufundza sikolwa kube musa uNkulunkulu nangibuke emuva but ke bazalwane isikhathi esiningi lapho bese ngivule emehlo khona ngise primary kusukela ku standard 3 bese ngihlala kaMsunduze eSikomo uMsunduze ngalesi sikhathi wawunzima kakhulu netinto lengathi bona nale ngativa lethi ngafanele tive ngilobe ngibe age lengingi but bekwaMsunduze kuthi ngacala nini kubhema kaMsunduze angati kodwa ngiyathi ukuthi nanga standard 5 ngabanjwa head teacher usengiyabhema futhi bese ngibhema lapho yonke impilo yami ngawufike euniversity euniversity ke nginatha nitshwala euniversity ke ngacala kuyayita ingozeni ta SCM Student Christian Movement siya nje every Sunday ngoba lekhaya bekiwa nakhona enkonzweni ekhaya sitayele lokuya siyake ISM njalo every Sunday
siyobuka ke izinkomo bekunezinkomo letinhle ICM ngakho nje ngithi la inkonzweni labasha ngathi singaba bahle ikhona bosisi bashumayela abangasho lutho abahle nje kube nebantu abatobabuka nje kodwa bewathi uthi awu Nkosi yami ngabe ngingafikelwa ngibani khona ngoba lo muntu wakhona is sold out to Jesus. So ke sasiya ke bazalwane saliva ke lapho livangeli bakhona abazalwane balabandleni ngingabathi ukuthi balabandleni nami ngase ngiba naso isifiso siyathi nangeke ngithole nje kusinziswa labayishoko le ngajabula futhi ibandla lami lengalikhetha kuyakilo iAssemblies of God nami bengayazi ukuthi kuphi leAssemblies of God but ngirealize nyalo ukuthi leAssemblies of God at that time beyinemvuselelo lenkulu kangabe yonke lendzawo kwakunemikhukhu yeAssemblies of God kude nayisikhathi sekwakha labantu basinziswa abaningi sekufuna abahlale ephinde esiguqo kodwa kude isikhathi sekwakha so ngabona ukuthi okay maybe that is the reason nami ke ngamemukela ke Jesu ke ngamemukela khona la ebandleni la endlini ngenhla lapha bese nginqumile lokwamukela Jesu angivanga nala beshumayela ukuthi bethini ngangimele altar call emahlandla ingendeki yathi mzukwana endeka nami ngamemukela Jesu abantu abasha bangemukela ngaba ngumuntu omsha nami ngakhonda Jesu labandleni manje ke niyambona bayo mavimbela ukuthi sewuhambe ungazi ukuthi izombi uyathi izombi ukuthi into lengathi ngeSiswati kuthiwa ngumkhobo awuphili awukafi semkhathini nje kunema wrong decisions umlawenda endleleni and ama wrong decisions lahambisana ma relationships la improper mabi kakhulu anento yekhanzela ay destroy impilo yakho nyalo nje ngiyalwa zoba nimbona nje bamavimbela every day nokuvuka ngicela kuma lapho bazalwane ngicwayisa nje ngaleyo ngaphansi Amen. Amen. Sesithole nelithuba on to it. Noma ngabe lengaphandle kubukeka ngathi tinfo tinhlekwane hayi ungahengeke. This is so precious. Hold on to it. Hold on to it. I'd like to give maybe one more or two more. I'd like to give Mr. MJ Gunene. Briefly, he will tell us who he is. Mr. MJ Gunene. Oh, ngiyacela babe. Ngiyacela babe organizer mane. You will tell us who you are babe. Are you saved? Siyambona babe kunene ukhona etinkonzweni mhlambe wena ukake weva naleli thuba lamuhla uva ukuthi is he saved or not and briefly Mr. Gunene briefly share testimony. Amen. Ngiyabingelela bazalwane bonke egameni laJesu. Amen. Libito lami ngingobe MJ. Ngoba kunene sibonga. Ngisinzisiwe ngengadi yaJesu. Ngiyamthanda kakhulu Jesu. You know, mina bekumhla ka 5 May. Sila, it was a Friday 1989. Ngeke ngisho ukuthi bemfunza abantu. Kodwa kwaba decision le it was not my first decision to give my life to the Lord. Ekhaya sikhule bazivumela ke sontweni beba sengasinziswa badala bazivumela sihlala eKamsunduza bazivumela siye ku Bible Club bazivumela seka boys and all that Bible. It is at Bible Club I know but I cannot say the day, but that is how go Andisego
the late labasihlephulela Jesu. Ngabe mbukela lapho ngiyitele nakhunja, but what used to happen to me ukuthi each time kube to altar call ngiphamise isandla awu ngiyasiziswa. I think bengilekha le assurance. So it happened isikhathi lesizenyana ngalomhla ka 5 ngilapho kadizayina khona ukuthi ngiyagcina kuphakamisa isandla ngisiphakamisa kokugcina nyalo ngithatha ukuthi ngathi record just for a record ukuthi it was the 5th of May, but I know it was way before ukuthi ngiyagcina manje kuphakamisa isandla nalokuthi bese ngivele ngisizwe ngiyadi manga grade 7 ngibeka ngasebenzi nasibhale exam nje besibuya nangibuya kubhala sithandaze naye imali ngiyawadi umthandazo wamake. So I'm trying to say vele ngikhulele la ngikhulele ku-environment yelisonto mbambambamba. Angikwati lokunye ngiyasola nje ukuthi nakhunja ngaba netinkinga vele ngoba ngikhulele la impilo yami la konke kwami kula batali bami bala ngidawulingisa umshana angithi umtalo wami la ngoba lo mngiso wahamba kuphela siyathandaza ensambama after sekashonile babe bathandaza umshana sithatha ngamunye ngamunye. So sengicela usigcinele gogo usigcinele namkhulu ukuthi ngejamkhulu waze wajwayela mthandaza yena mkhulu siyakhumbula siyejamkhulu washo cha bazalwane ngumlo nje kusizisiwe nami vetwa ngibabe bengingawathi lo mlando lomnanzi wababe mavimbela akathi naye ukuthi usakhumbula bese sinakhunja in fact uyadi emshadweni wakhe wamavimbela betolomzile ethini. We were so fond of him, we still are fond of him, and his nasebasha bobabe mavimbela bekunsizwa dala letihambe embili. So a role model, I can safely say, and I'm proud he was a role model to me. Babe mavimbela sagcineka sibona livangeli baliphile embi kwethu inkosi inibusisane. Amen. Thank you, Mr. Gunene. Young people, basically, this service was for us. It was to equip all of us. Maybe your passage to salvation was not so good, but maybe you received Christ. We are here to equip each other. We are here to learn from each other's testimonies. And also we have now sayaleka kusafakazwa kuthi umuntu lomusha diphathe kahle. Young people, the aim for all of us is to reach heaven. Amen. Kuvuka nje umhlabeleli kafishane che ngiyacela uthi we all know that Jesus is coming, and for sure we shall see our Lord. We all know that Jesus is coming, and for sure we shall see our Lord. We all know all will be marching. Come today, come to Jesus. How are you following the steps of Jesus? And for sure we shall see our Lord. Lele ngihlabela lamuhla sasihlabela ebusheni. Ebusheni. Woe to you, my poor leaders. Woe to you, my poor followers.
Are you following the steps of Jesus? And for sure we shall see our Lord. Amen. Che songbuka ngeliso lelinjeyana. I'll ask at this time utawusonzela che asiphe dimemetelo. Asasipha dimemetelo utawusho ukuthi naye usinzisiwe yini angagijimela dimemetelweni. And then thereafter ngidawucela che utawususukunisela sikhondisa lamuhla. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siyabusela bazalwane egameni lenkosi. Ngiyabonga ukuthi cha siyabonga ebusheni bakho bathine lesi study ukuthi I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. I'll put you in front of my melody. Yes, you are all that matters. Ngiyathi ngetho bazalwane. You are all that matters. Oh hey, oh hey, oh. You are all that matters. Oh hey, oh hey. You are all that matters. Oh hey, oh hey. You are all that matters. Oh hey, oh hey. You are all that matters. So hallelujah. Hallelujah nkonzweni yabantu labasha. Hallelujah. Setha lelithuba nami ngiyavusela bonke bazalwane egameni lenkosi. Amen. Noma phambi kwenu bazalwane ngomalibonga kaMsibi. Jesu inkosi nemsinzisi wempilo yami. Egameni lenkosi ngisinzisiwe ngigeziwe ngenkati ya Jesu. Ngisendleleni ngiselihambeni ukuthi ngifuna ukuphilela yena imihla yonke ukuphila kwami. Ngihambe imihla yonke ngibe nginaleliculo ukuthi kanye nawe Nkosi yami egameni lika Jesu. Amen. Ngisinzisiwe ke bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu for such a night in his presence egameni lika Jesu. Amen. Cela nje sewukuthi ishayele tandla nawe ukuthi ukhona lamuhla egameni lenkosi. Amen. Ndothula ke dimemetelo bazalwane bangithumile. First and foremost asikuthathela phansi bazalwane, would like to acknowledge bantu labadzala emkhatsini wethu kusiniketa such a warmth and such a nice environment to see uthi uyacala ubona umuntu omdzala. Cela sike sibashayele intandla batali bethu egameni lenkosi. Amen. Siyabonga, sifuna unitshela ukuthi siyanithanza, and the more we see you and the more the numbers add up enu siyakhuthatela nathi ukuthi ngalova kanjani kube kunemuntu omdzala enkonzweni na egameni lenkosi. Amen. Ngithatha lelithuba futhi ngimukele lo munye ukhanze ukuthi mhlawumbe ufikile last week samemukela sathi you are welcome, but siphinze siyathatha lelithuba sithi do feel more welcome egameni lika Jesu. We are in the presence of God. Asikho maybe yes isibantu sikanye but more than anything we are before God masikulenzawo egameni lika Jesu. Amen. And then special appreciation ngabe khona labacala ukukhonda ngabe nathi sibabone nje just by the raise of hands. Ngeke mina ngikufakazise to ukhomba nje uphakamise sa. Amen. Amen. You're welcome my sister. Akabiketi mic lo putwa ethi you're welcome. Feel at home egameni lika Jesu. Amen. Oh, welcome my sister. Welcome egameni lika Jesu. Siyabonga inkonzo yalabasha le. Amen. Sithi masithi bantu abasha bathi sha. Sithi bantu abasha. Bantu abasha. Lo sha kufanele umusha nyumuke lengekhathi kuze vele kutovele expresseke ukuthi indeed you are young. Bantu abasha. Amen. Stofika kungcono bazalwane. Amen.
Special appreciation also to the junior youth in our midst. Siyabonga egameni lika Jesu. We love you. Noma kunalo junior la kuqaleni, but you are very much part of the youth. Egameni lika Jesu. Sibonga nje ukuthi ivaliwe tikolo, you guys came, and siyanchallenge, may you invite even others to come, sito enjoy to be in the presence of God egameni lika Jesu. And then Bazalwane would like to invite you to this Sunday. It's a very special Sunday. It's a junior youth third week. We're having a third week, Yabanda Basha, but the special guest, but Pinze Bahola Lincolns will be the junior youth. Amen. So maybe Lomonya Tibuta good singer be in the third week. A third week is the service, like as a normal service which we have after the main thanks God. The main service. Amen. So just tobanayo immediately maspuma tobe sevele iband ikanekisile la. So we'd like to invite you bandla basha. May we come in our numbers. Egameni lika Jesu sito ukhonda nkulunkulu. We are having special items. We're having special guests from afar. Egameni lika Jesu bonga nalamuhla nje. Hey, kunabantu labasuka maveri le kashadi banathi la. Egameni lenkosi, you're welcome, my sister. Egameni lika Jesu. Siyabonga. So we thank the Lord. So sinale junior youth third week. Yes, we're having a very special speaker. The posters at Ovela. Egameni lika Jesu. Siyaqhubeka bazalwane siyakhuthata. May we attend continually even our weekly prayer meetings online. Ngiyacela mangabe ulana, you are not part of the youth group yalambaban. Please make sure you are part of it. Egameni lika Jesu. Amen. Inombolo yakho nje mayingekho. Inombolo yakho nje mayingekho mhlambe to anyone ukuthi so ediwe groupini. Please make sure siyatihambela namuhla. Please make sure you are part of the group. Amen. And then lastly, next week Thursday, we are having a special night. We're having a movie night. We're having a movie night. Amen. Young people, we're having a movie night. Amen. So may utobe na bioscope ngathi utoba kuphi ke, but nje may we come in our numbers and have fellowship sikanye kanye egameni lika Jesu. With regards to the Sunday service, sifisa ukuthi sibe nawo ema refreshments even after sesiphumile, because sitota vele si ready bazalwane ukuthi sitophuma sesiphuma a bit late than the normal times ngoba sitoba nenkonzo after church. So in anyone, if the Lord ikuthinza ukuthi nje unganikela and share anything lokungaba kudla or a snack, please do communicate to any of the committee members egameni lika Jesu so that sitokhona banala ma refreshments afterwards. Amen. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu kulesikhathi samanje onginetile MC emagunya ukuthi sivele singene evini. Ndocela sisukumile i-praise team isiqalela ingoma. Sitocela losiphathele livi ete ngaphambili. Amen. Kanye nawe Nkosi yami, kanye nawe Nkosi yami, angihambe imihla yonke kanye nawe Nkosi yami, kanye nawe Nkosi yami, kanye nawe Nkosi yami, angihambe imihla yonke kanye nawe Nkosi yami. Yonke minye imihlo ingathinwa
Hallelujah. Lengoma ibufakazi bami. Yonke eminye ingadinwa. Yena nguyizolo kadzino. Hallelujah. Siyabonga bazalwane ukuthi uNkulunkulu usigcinile. Sesikhona endlini yakhe nasenzihamba ama hallelujah. Wakancuma losibongo. Jesu inkosi nemsindzisi wekuphila kwami. Hallelujah. Nami insindziso ngayithola ngalenye ilanga angemi phambi kwenu nje. Kodwa Jesu ngamthola nami. Lo uNkulunkulu lona uthi nakakhuluma nengceku yakhe yakudzala uthi usengakabunjwa ngakwadi. Hallelujah. Ngibonga ukuthi nami ngisengakabunjwa sibelethweni semntalo wami wadi ukuthi kuyawuba khona nemuntu lo njengami aphile nakuleti khathi. Hallelujah. Siyabonga bazalwane ukuthi namuhla kuthiwa i-testimony night. Hallelujah. La sifakaza khona ukuthi Jesu wente netimpilweni tethu. Hallelujah. Inkosi inibusise. Siyabonga ke bazalwane nami bangicelile nje ukuthi ngidoshephula. Hallelujah. Siyabonga ke ukuthi etinkonzweni tethu njengebantfu labasha siyafundzisana. Hallelujah. Asishumayeli angeti nje kutoshumayela sitofundzisana. Hallelujah. Njengebantfu labasha ukuthi njengemuntfu lomusha nasusindzisiwe yini lokungakuphumelelisa. Hallelujah. Njengoba labanye bethu batfolile lithuba lekwekuthi basitshele ukuthi basindzisiwe. Hallelujah. Ensindzisweni nje ngiye ngabuka ukuthi insindziso uyamukela Jesu bese uyayikhuluma. Hallelujah. So ikhulumile ukuthi you are saved. Kufuneka bese uyayihamba. Hallelujah. Inkosi inibusise. Bese kubonakala kuhamba kwakho. Uthi lensindziso loyikhulumile ngemlomo ngiyo indlelela tinyaweni. Hallelujah. Njengemuntfu lomusha. Hallelujah. Inkosi inibusise. Ngoba kukhuluma nekuhamba akufanani. Hallelujah. Ungakhuluma but lo lokukhulumako kungafakazelani nalo lokuhambako. Hallelujah. Kanti lo lokukhulumako kufuna kufakazelane nekuhamba kwakho kubonakala ukuthi lo mfulu lomshalo nempela nakathi usindzisiwe usho lokho. Bekunengoma lebeyihlatshelwa nami ngisafika la. Hallelujah. Mina ngasindziswa ke bazalwane etinkonzweni le bekadisho nje make gwe betiyeti bekhona lapha edrobheni. Nami ngilangathola khona Jesu waba inkosi nemsindzisi wempilo yami. Wangiholela ke ukuthi ngizokhonda kuleli bandla. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Lengimbonga ngako ukuthi sengithole Jesu bese ungiletha ebandleni
libandla la nihlaliswa khona phansi bese niyafundziswa hlaliswe nangetigaba 10 bese niyanikwa kwaletigaba. Haleluya, ngiyambonga uNkulunkulu. I-salvation ngaphandle kwetifundziso ayivami lokuthi ikwenda uphumelele njengemvlomusha. Haleluya, kufanele uyithole bese uhlala phasi. uNkulunkulu kule ncebo yakhe wambula into lenhle kuthi abahlaliswe ngaletigaba bese bayondliwa ngaletigaba tabo. Haleluya, nje ngifaka inkhuthato ngalamanye amagama ukuthi nasu safe ngenelela lesigaba lokuso uhlale phasi ufundziswe ngeke utisole. Haleluya, kunetinto lotatitfola letinto letikhulunywa Sunday la ngibabe khona letinto langeke atikhulume letikhulunywa esigabeni sakho. Haleluya, inkosi inibusise. Angisho ukuthi kurong ukuthi Sunday kukahle kakhulu. So sitawubukisana nje kafishane bazalwane because kunetinto lesitithola evini laNkulunkulu letisifundo lesithi nasitithatha siphile because tibasitile basendvulo. Haleluya, la vini laNkulunkulu kunebantfu labasha labamemukela Jesu base bayihamba lempilo. So basinika bufakazi ngempilo yabo, nawe ububuka lobufakazi ubuthatha butakuphumelelisa nawe. Haleluya, inkosi inibusise. Ngicela ke sifunze isikhathi sesihambile, sitawufundza Daniel 1. Haleluya, Daniel 1 sitawuqala lapha ku verse 3. Sitawucela nje lotangisita sitahle sifundza ahambe nami. Lasetafuleni lenkosi. Okay, ngicela sesime kancane lapho sisi. Haleluya, lana lithi livi laNkulunkulu lana lenkosi yafuna abantu labasha emajaha. Haleluya, yafuna abantu labasha labatawu sebenta lapha esigodlweni. Haleluya, kodwa ke lamajaha laha angakafiki lapha kunento leyendeka kuthiwa lithi livi laNkulunkulu ase ahlukaniselwa kudla lokuthile lamele akudle. Haleluya, inkosi inibusise kuthi akudle lokudla. Siyati-ke noma nasiyati lendzaba lapha kulelive kwakukhondwa tithixo. Haleluya, inkosi inibusise. Lithi lelive laNkulunkulu lamajaha lawa Daniela nalamajaha lamanye la nabo Shadrach nabo Meshach nabo Abednego. Nawuya lapha ku verse 8 uthi 8 lana, kodwa Daniela watincumela enhlitweni yakhe ukuthi yena angeke atingcolise ngalokudla kwenkosi kanye nangaleli wayini lakhona. Wacela imvumo endvuneni lenkulu ukuthi yena angatingcolisi ngalendlela. Haleluya, inkosi inibusise. Noma lamajaha saceliwe liphumele igama enkosini ukuthi akanikwe lokudla, lo mfu lomusha lona wati ukuthi mine ngimjuda, mina angidli noma yini. Haleluya, wathi ngicela kungakudli lokudla. Haleluya, ngoba kutangcolisa. Wathi ngicela ngingakudli kuze ngingangcoli. Haleluya, inkosi inibusise. Labanye badla but yena watehlukanisela, wathi ukuthi mina ngihlukaniselwe uNkulunkulu, angihambi ngidla noma yini. Haleluya, ngoba umuntu lomusha lomukele Jesu akadli noma yini. Kunetinto langadidli leni lempilo yakho uhlala igadzile ukuthi ingangcoli, funa ihlale iholi. Lo mfu lomusha lona akabukanga ukuthi yati leligama liphume enkosini, kodwa wathi mine lele ngimkhondako uthite lokho akudliwa ngimele ngikudle. Haleluya, inkosi inibusise. Waba faithful, wema, wathembeka phambi kwaNkulunkulu
bebathunjiwe labantu bekangafike nje lapha athi sengila kuthitwe kuyadliwa ngidle nami but waba faithful noma thunjiwe wakwati lokungadliwa haleluya inkosi inibusise lithi ke livi la uNkulunkulu labacela bathi sicela kunikwa tibhidvo banikwa tona badla tona letibhidvo haleluya lokuthi lokunye lengikubukile kulaba bafana laba kuthi bati lokuthi noma bathunjiwe nje uNkulunkulu ukhona uyababona haleluya liso lakhe alitela lala uNkulunkulu everywhere so bona ba make sure ukuthi ngeke bangathembeki phambi kwaNkulunkulu batawuthembeka noma ngabe bakuphi ngoba yena uyababona haleluya inkosi inibusise kuthiwa ke lana okay lokunye lengikulandzile lana kuthi nangumuntu lomusha nguwe lotenela le choice haleluya wena alone uyabona nje Daniela nakathi mina ngicela ngingadingcolisi akasho ukuthithini bebakhona lalabani lenzaba yesalvation ekuhamba naKristu ezumvulomusha ayisiyo yathini yakho haleluya nguwe lofuna utendele ichoice haleluya inkosi inibusise awunawentelwa umuntu sincumo nguwe lofuna utendele haleluya nalaba labanye bafana nabo uyawabona ukuthi bekubafana nabo laba mesaba kuNkulunkulu noma nabo bangena phansi kwalesinqumo saDaniela haleluya inkosi inibusise usahamba endleleni tendele wena sincumo haleluya inkosi ungabuki ukuthi bani wendana buka indlela yakho hamba indlela yakho haleluya inkosi inibusise uNkulunkulu ethembekile wavela ethembekile kulabafana because labafana they remain faithful before buso baNkulunkulu baseveni kwethunjwa haleluya inkosi inibusise bangathi ngoba nje sesikhashana singenda noma yithembeka mvulomusha noma ngawukuphi kuyenteka nje uthola lithuba lekuhamba uye esikolweni lesikolweni melele Kristu haleluya ungathi ngoba nje sengilaba ngathi likhale kuthe sengingaphila sinoma no be faithful yathi ukuthi liso laNkulunkulu likubuki futhi kunemvuzo kona lokho haleluya inkosi inibusise lokwethembeka phambi kwaNkulunkulu haleluya inkosi inibusise lithi lana uNkulunkulu lithi lana livi la uNkulunkulu lamajaha athi ngekunquma athi asikudli lokho bekunemiyalo uthi lona bekabanika lokudla ningifakelani engotini ngoba lana nakungatholakala senine nibonakala nonzile kunala amanye amajaha ngoba nalelo kudla lo mina ngidawujuja inhloko kodwa ngekuthi umelele Christ uhamba phambili uvulela indlela haleluya inkosi nibusise lithi live la uNkulunkulu lana waseNkulunkulu ukhuluma nalo bekaphethe lokudla haleluya wenda ifavor haleluya inkosi inibusise ngicela sifunze la kuthi ngicela sifunze verse 9 uthi verse 9 now God had caused the official to show favor and sympathy to Daniel hallelujah uNkulunkulu uyababona labafana ngoba uNkulunkulu tangimelela uNkulunkulu uma wena umile uthembekile phambi kwakho uma wena njengemhlomusha uphila lempilo yekwethembeka nempilo yebungcwele noma kanjani uthi vete athembekile kulabathembekile hallelujah wakhoza ifavor kulendvodza kuthi noma beyesaba kodwa uNkulunkulu wayifaka ifavor la kulendvodza kuthiwa sehla
wase uyehla naye yatehlisa. Hallelujah. Waveta ifavor, uNkulunkulu wafaka ifavor nesimbathi, wabevela labafana. Kanti inkosi ikhulumile ukuthi banike nakuya kuhle. Enuyati ukuthi nangabe akabaniki babonakala bonziwe, ubonzile utawufa yena. Kodwa God, lo uNkulunkulu na uphuma ungena njengemvulomusha. Lo uNkulunkulu uma uyimelela iholiness uyabona. Hallelujah. Inkosi inibusise. Khona la tahamba veta ema favors just for you. Hallelujah. Because when you stand, wathi mina ngiyawuma. Kunengi la ngaphandle bantfu labasha labakwendako. Hallelujah. Kodwa wena uthite Nkosi, mine ngihlukanisele wena. Hallelujah. Kunengi lokudliwa la ngaphandle, kuyadliwa la ngaphandle. Lokudliwa bantfu labasha. But umvulomusha lotawuma. Hallelujah. Kunema favors. uNkulunkulu uthembekile. Uthi Petro ngenye ilanga yeJesu, ngoba sishiye konke, sitawutholani? Kubuta Petro, sitawutholani? Ngoba njengoba ula ushiye konke, bajola abantu labasha. Hallelujah. Inkosi inibusise. Benta tinto letinengi, lenyama letifunako, ngoba lenyama lena iyatifuna letinto tala ngaphandle. Kodwa ngoba sokula Christ ibanjiwe. Hallelujah. Inkosi inibusise. Uthi Petro sitawutholani? Si Jesu la nitawuthola ngala, ngiphindze nithole ngale. Kunema favors lotawathola ngala because you stand wema waphila a holy life. Tawathola ngala lamanye awo. Futhi nakathi Petro tawutholakala ngala nangala. Satawuthola nangale umvuzo omkhulu. Athi umhlabeli sinika umvuzo omkhulu. Hallelujah. Kunemvuzo lomkhulu emvulomusha. Lohleli ngalo uhlalele wena. Hallelujah. Nangabe boJosefa bema balahla emabhanji, bathi singamane siwashiye for Jesu, for uNkulunkulu. Ukuthi bekulide bebacaphele na iholiness, bebabuka ukuthi ngingona kanjani ngoba uNkulunkulu ukhona uyangibona. Bese ubuka ilife ya Josefa kuthi yabanjani, iyahamba noma ngene emajele, God was with him. Waphuma waphatha, God was with him because he stand amele iholiness. Iyamelwa bungcwele bantfu labasha, kuyamelwa ume noma labanye abakemi wena, kodwa tikhethele njengoba ngishito ukuthi it's your choice. Hallelujah. Asihambi ngeliningi nguwe nje, awuhambi nanebangani, but it's just you alone. Inkosi inibusise. Lithi ke livi la uNkulunkulu lana ngicela sifunze 17. Sibuka nje nathi njengoba kubusuku bebufakazi, sibuka nabantu labasha nabo labahamba bashiya bufakazi. Namhla sikhuluma ngabo. Hallelujah. Impilo yabo iletha ishisekelo, iletha kuthi nawe na usabuka kuthi labafana benda nje nami ngiyafuna uNkulunkulu atoma nami. Hallelujah. Inkosi inibusise. Ngicela sifunze verse 17 sisi. Lamajaha lamane uNkulunkulu wawanika lwati nekuconza kwato tonke tinhlobo temfundvo netincwadzi letatibhaliwe. Daniela abesayiconza yonke imibono nemaphupho ato tonke tinhlobo. Hallelujah. Hey, uNkulunkulu umkhulu ebazalwane. Lana kufakwa ngisho temfundo. Hallelujah. Usengumuntu lomusha nje, umukele Jesu waba inkosi nemsinzisi. Ulapha esikolweni. Hey, uNkulunkulu utakwento excel. Hallelujah. Inkosi inibusise. Kuthiwa lana bathi bathunjiwe because bebana uNkulunkulu bema
bamela uNkulunkulu wabanika lwati loluphakeme. Inkosi inibusise. Hallelujah. Mani nje wena. Mani uphile lempilo. Hallelujah. Utambona uNkulunkulu. Hallelujah. Noma ulapha esikolweni. Lana siyatshelwa la kuthi banikwa kuthiwa lamajaha lamane uNkulunkulu wawanika lwati. Wanika nekuconza. Kwato tonke tinhlobo temfundvo netetincwadzi letatibhaliwe. Daniela besaconza yonke imibono nemaphupho ato tonke tinhlobo. Hallelujah. Mani nje wena be faithful uNkulunkulu. Utawufumba nje uNkulunkulu phakathi kwakho. Hallelujah. Umangalisa uexcel ngisho lapha esikolweni. Uexcel because when you stand wamela iholiness. Wamela uNkulunkulu ngeke akuyekele uNkulunkulu. Nangabe lamajaha lawa akawayekela nawo beka abantu labasha. Hallelujah. Aphila kulomhlaba ngodva enda sinqumo lesithide. Wathi uNkulunkulu njengoba nikhethe mina, njengoba nitehlukanisele mina, njengoba niyimile ebungcweleni, nami ngidawuma nani. Hallelujah. Dawuma nawe uNkulunkulu mvulomusha. Phila nje wena le holy life. Hallelujah. Uphile nanginalive la ngathi na uthumukele Jesu uphila impilo ebungcwele. Ubonakala ngathi we old fashioned. Ngathi usemuva kanti usembili kunabo kakhulu. Mane ngiloko ukuthi akusengakambuleki nakubo. Hallelujah. Man melele Kristu ukhona unawe utawuqhubeka nawe utakumangalisa. Hallelujah. Nawufunda lapha kuDaniela 3 ngicela siye kuDaniela 3 sisi siqhubeka nalendzaba yalabafana labathathu lapha. Hallelujah. Ngoba basishiyele insayeya bashiyela umuntu lomusha insayeya kuthi hayi liyaphileka usengaliphila nawe nakunati tikhathi tekuphela la konke kukuningi kakhulu ngaphandle lokudonsa abantu labasha but usengema uphile njenganamajaha. Hallelujah. Uphumelele. Cela sifunze Daniel 3 verse 12. Verse 12. Kodwa kukhona emaJuda lamanye lowabeke ukuthi angamele tonke tindzaba talesifundza saseBhabhilona boShadrach naMeshach na-Abednego labangenandzaba nawe Nkosi ababakhonti bonkulunkulu bakho kanti futhi nalesithixo seligolide losimisile abasikhothameli. Hallelujah. Inkosi inibusise. Lamajaha mangalisana lawo. Asa ngale sehluko 1 kwafunwa lamajaha agcina aphakanisiwe asebenta lapha ebukhosini ngalana sengoba bekulive letithixo leti. Hallelujah. Kuthiwa la kwamenyetelwa kuthi lana kukhona kutawukhala timbalambala kukhale lokwa nalokwa wonke umuntu kufanele bese uyakhothama. But lamajaha lawo noma bekaphakanyisiwe athi ngeke. Hallelujah. Asiwahlise ma standards. Hallelujah. Inkosi inibusise. Lamajaha maybe bekangabesashintsha nje siyathi sesiphakanyisiwe la sibantu labakhulu sesingathobela nje noma ngayini. Hallelujah. Athi noma phakanyisiwa salapha eTulu aqhubeka ema njengoba ema nangale kusehlukweni sekucala athi asikhothama. Hallelujah. Nkosi inibusise. Kunetinto letingakhothanyelwa nawe umuntu lomusha. Hallelujah. Inkosi inibusise. Noma labanye labaningi batikhothamela. Hallelujah. Inkosi inibusise. Bema baqinile ekukholweni. Ngoba usahamba lendlela njengemuntu lomusha manje uqinile ekukholweni uNkulunkulu. Wathi ukuthi uNkulunkulu ukhona unawe. Ngeke akushiye ezilongo wena umile. Thembekile phambi kwakhe. Hallelujah. Ema standard
ankulunkulu akawehlisanga lamajaha aba faithful standard ankulunkulu akehliswa bantu labasha. Hallelujah. Awahlisi noma uNkulunkulu sokuphakamisa kakhulu. Hallelujah. Akehliswa standard ankulunkulu because uNkulunkulu nguyitolo namhla nguye phakathi. Amile nje. Hallelujah. Akehliswa noma ngakupitani. Hallelujah. Noma ngakupita kuthiwa hayi wehlise manje sitakunika nako. Hallelujah. Akehliswe standard. Akahliswa noma ngawuthenjiswe ini. Noma ngawuthenjiswe ligolide lelikhulu. Sitha siyeda nje. Sikuhlole. Sitenga lesinye isikhathi netinfo letisidingo kuwe. Hallelujah. Kodwa remember one thing. Akehliswe standard ankulunkulu. Hallelujah. Akehliswa nangesikhathi nasi lesiphila kuso. Bantu labasha uNkulunkulu basitile bafunda. Bagraduate. Bahlele emakhaya labanye abanamsebenzi. Kodwa akehliswe standards. Hallelujah. Inkosi inibusise. Labanye mhlambe bofundzana bosuyababona sebasebenza. Bathi khona la kwehle standard khona. Noma balapha emsebenzini. When I remain faithful, uhlale nje and wait for isikhathi saNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ngeke akuyekele. Hallelujah. Unesikhathi sakhe. Ungawehlise standard ngetinfo letiphelako. Ungawehlise standard. Latakushiya so regretter. Kuthi hey Nkosi yami. Maye. Hallelujah. Ungawehlise standard. No matter what, stand for the truth. Be faithful before God. Noma ngabe sowutela utho, ungawehlisi. Khona uNkulunkulu unawe. Ngeke akuyekele. Hallelujah. Uthi lo mhlabelili boy, uthi lo mhlabelili bonke eminye imihlobo ingadini. Yena uqobo akadzinwa. Nguye namhla nguye itolo. Ukhona. Hamba lendlela wena. Phila lendlela. Khona uNkulunkulu yakuvelela njengoba bavelela labafana labathathu. Hallelujah. Inkosi inibusise. Ngicela sifunze verse 16. Sesiyangistawucetha masinyane bazalwane. Hallelujah. Ngicela sifunze verse 16. BoShadrach naMeshach na-Abednego baphendula inkosi bathi, Nkosi Nekhebnezari, thina asidingi kutivikela kuwe ngalendzaba. Nasijikijelwa ekhathi kulamalangabi emlilo lowesabekako nalohumako. Lo Nkulunkulu wetfu lesimkhondako unemandla kusisinzisa kuwo futhi uyakusephula esandleni sakho Nkosi. Kodwa ke nome angakakwendi lokho, sifuna ukuthi wena wati Nkosi ukuthi thine singeke sibakhonde labo Nkulunkulu bakho noma sikhothame kulesithixo sakho seligolide losimisile. Hallelujah. Uyeva la ukuthi kufike itest. Hallelujah. Lebe bengabenda labafana bakabange kabili kuthi senda njani nangumlilo phambi kwethu. Hallelujah. Kodwa labafana noma kufike emathesti la njengalawa lafika kubo they stand. Hallelujah. Inkosi inibusise bayimela liqiniso. Bangafuni kucompromise ngelivangeli laNkulunkulu. Inkosi inibusise. Lithi livi laNkulunkulu bema baqinile. Bema bamethemba uNkulunkulu. Bathi noma ke akasasikhululi. Hallelujah. Kodwa ngeke sikhothame. Uyeva ukuthi bekubita kanjani? Thiwa bekubasa umlilo lomkhulu. Live la uNkulunkulu nawufundzala lithi laba bebabambile babajike emlilweni bafa. Uyawubona umlilo ukuthi bawumkhulu. Bathi bona ngoba bamelele uNkulunkulu wasuyavela. Thiwa bonakala ayindvodza yesini. Hallelujah. Utawungena nawe usema umela le holiness. Usema ungacompromise ngelivangeli. Utawungena nawe. Angene nawe kuletimo. Hallelujah.
utawuphuma ukahle. Kuthiwa lamadvodza labafana laba baphuma bangenamyoco. Kuthiwa bebanganuki ngisho imfuthu. Hey uyamangalisa lo. Hey uyamangalisa lo uNkulunkulu. Hallelujah. Hlala kuye khonda yena. Takwentela tintfo leti impossible. Ungangena njani emlilweni uphume. Kuthiwa bengakashi ngisho linwele nentuthu kude beyivakala baphuma nje kanjalo. Utawungena nawe. Hallelujah. Wena nje hlala umethembe uhambe phile lempilo. Ahlise ma standard. Hallelujah inkosi inibusise. Hallelujah. Kuthiwa ke la verse 25 ngicela ufunze sisi siyagcina verse 25. Yathi asenibuke ngibona emadvodza lamane ahamba lapha ekhathi emlilweni atfukuliwe futhi akalimali ndzawo kanti lona wesine ufanana nendvodzana yaboNkulunkulu. Kwembuleka simbulu enkosini lebeyikhonda tithixo ngebafana labamini bema bamela liqiniso. uNkulunkulu wembula sembulo kule nkosi. Hallelujah. Kusho le nkosi ithi le nkosi ngibona wesine fanana nendvodzana yaNkulunkulu kanjani nje. Hallelujah. Fike njani lapho? Fikiswa kunabafana ngempilo yabo. Hallelujah. Impilo yabo leyenda kwashintsha tintfo phakathi kwenkosi. Hallelujah. Inkosi inibusisa suyive le nkosi lapha verse 29 kuthi thini. Ngakho ke sengikhipha umthetho simemetelo ukuthi bonke bantfu bato tonke tive netilwimi labakhuluma lokuphambene naNkulunkulu wabo Shadrach na Meshach na Abednego abajutshwe batokwe babe ticucu netindlu tabo tibhidlitwe tibe tindvumandvuma netimfuhlululu ngobe kude lomunye uNkulunkulu longasinzisa ngalendlela. Hallelujah. Kude uNkulunkulu longasinzisa ngalendlela. Kwembuleke sembulo enkosini silethwa impilo yebafana labathathu. Labasaba uNkulunkulu, labaphila a holy life. Nalamhla life. Nalamhla kusihlwa nje. Ngithanza kugcina ngale mavi ukuthi njengebantfu labasha labasinzisiwe uNkulunkulu ubukile ukuthi impilo yabo impilo yangamunye nangamunye ayilethe inguquko. Hallelujah. Uthi ngibafuna bonke basinzile baphilile baphile emsebentini baphile etikolweni baphile emangweni through your life. Hallelujah. Kuhamba kwakho bambone Kristu jika le nkosi yona lebeyithide batawufaka emlilweni labangakhothami jika yona ithi namuhla kutawukhonwa uNkulunkulu wana bafana longakhondi lo uNkulunkulu wafana tawujutshwa abe titoko ajutshwe abe ma pieces. Hallelujah. Ngenxa yempilo yanaba bafana bantfu labasha. Hallelujah. Nayilensayeya asithathe nasifundo kulabafana nalamuhla usengatendela sinqumo kuthi nami ngifuna kuma ngacompromise ngelivangeli ngifuna kuma ngawahlisi ema standard. Hallelujah. Inkosi inibusise. Uthi nakakhuluma uNkulunkulu lapha David ehubeni lakhe vlomsha ngayihlanda kanjani indlela yakhe lithi le live ngekuqaphela ngekuhamba ngekwelivi laNkulunkulu ngiloko lokutakusita ulethe impilo yakhe lethe ubufakazi qaphela kuhamba ngelivi laNkulunkulu njengoba benda labafana. Hallelujah. Inkosi inibusise. Siyambonga ke uNkulunkulu bazalwane ngiloko nje lebekusenhlitweni yami uNkulunkulu akasisite. Inkosi inibusise. Amen. Philile ubafuna besindile. Siyabonga kakhulu bazalwane. Young person, be set apart for Christ. Reside in Christ.
And lastly, do not bring the gospel into disrepute. Young person, whatever you may be facing, even today, like the fourth man was seen in the fire, he shall also be seen in your situation. Amen. May I kindly read the offering for today. Free will is 20 emalangeni. Choir fund is 84 emalangeni 30 cents. Girls meeting is 380 emalangeni 30 cents. Men's meeting is 170 emalangeni. Youth meeting is 452 emalangeni 80 cents. Our total is 1,107 emalangeni. Ubukhosi bange nawamandla onke naludumo lonke lungolwakho. Siyanibingelela bazalwane egameni laJesu. Yati ngicela nje bazalwane ngicela ka appreciate program director. Yati kusukela ePhisheni kwangifundisa ukuthi bangifundisa ukuthi nangita nje enkonzweni ngigcoka as presentable as possible. Bangitshela ukuthi le shirt leli white nalo tie nayibhloko lelimnyama ngingabe ukukhohlwa